Piletinu prerežemo na pola, ali ne do kraja. Samo da je otvorimo. Piletinu prekrijemo olja i stučemo. Meso osolimo. Zatim dodamo malo pancete. Zatim stavimo topljeni sir i naravno kajmak. Prvo otvorimo rubove. Piletina gore suho meso, ćemo ga moliti u pancetu. Meso stavljamo na pleh i u pećnicu. Nakon 45 minuta na 250 stupnjeva, već nam je gotovo. Sad ostavimo da se ohladi. U opisu profila možete pronaći opis namirnica i nutritivnu tablicu.